Kagasog. So time check, it's almost 8 p.m. na, but the sun is still up. Tapos gapon kayong adlaw guys. Pero enjoy lang sa nato kay few months from now mag-winter na pod. And sunset na, it's Sabbath day na, diba? So we'll do some reflection in today's video. So nakabasa ko sa Bible about sa story ni Joseph and the butler. I'm not sure if you're familiar with it. So to make the long story short, kanaglam ko. To make the long story short, ang butler ang ni-help ni Joseph, ang nahimong way para makahawa si Joseph sa prisuan, di ba? Katong gibaligya siya sa iyang maigsoon. Correct me if I'm wrong. Ang gusto na ko ipaabot nga point is that Joseph helped the butler, and then eventually the butler helped him back. Diba? Kaya tungod sa iyang gihimo. So na-remember ang iyahang gihimo ba? True sa iyahang pag-help sa butler. But anyways, ang point na ko is like, as Christians, never ever get tired of being good and try to do good. So kung makinahanglan ta og tabang, there will be other people na gamiton ng Ginoo. And if ang other people pun makinahanglan og tabang, usahay ikaw po ng himuon nga instrument sa pag help sa uban, right? So it's like it goes both ways. Tungod sa pag-help ni Joseph sa butler, so nakahawa siya sa prisuhan. Right, Noah? Yeah. So nakahawa siya sa prisuhan, and then mao na to, nagsunod-sunod na ang iyang pag-angat as kuan sa Egypt, right? So anyways, that's all. It's a reminder nga, don't be tired to do good and to be a good human being sa all around you, sa tanang tao, dili lang mga pinili ni mga tao. Noah, stay here, Naikar, wait for daddy. Salamat sa pagtanaw, and you guys have a good day and happy Sabbath to all the Adventists in there watching. I'll see you guys on my next video. Bye.